Ljudi, jeste li vidjeli ovo? Upravo su nam stigli mystery boxovi iz Sonic X svemira. I otvorit ćemo ih točno u 3 sata ujutro. Imamo Tales of Mystery Box. Wow! Bok Tails! Također imamo i Sonicov Mystery Box. Čovječe, stvarno je brz! Kutija Amy Rose. Izgleda da je zaljubljena u Sonika. Ljudi, što vi mislite? Ali imamo i Knucklesov set. Knuckles je nešto ljud danas. Možda se nije naspavao. A imamo i tajni Mystery Box i predlažem da počnemo odmah s njim. Slažem se. Ljudi, izgleda da bez vaše pomoći nećemo uspjeti. Ako vas zanima što je u ovom Mystery Box, molim vas, stisnite like upravo sada, a u međuvremenu idemo otvoriti Sonicov Mystery Box. Ljudi, unutar ove kutije je još jedna kutija. Sad ću je probati izvaditi. Tako. Ljudi, gledajte, što je ovo? Pa to su Sonicove tenisice. Kako si to skužio? Pa evo piše ovdje. Oduvijek sam htio biti brz kao Sonic. A što ako mu baš njegove tenisice daju super brzinu? Hajnemo je brzo otvoriti. Ovdje su neki lanci. Gledaj, da bismo otvorili ovu kutiju, moramo skupiti 15 zlatnih prstena. Točno. Hajde da vidimo. Možda u Mystery Boxu ima prstena. Tako, pa prstena ovdje nema. Ali ima nešto jako zanimljivo. Nešto jako veliko. Evgen, pomogi. Ova stvar je jako teška. Pa to je kavez, a unutra je Shadow. Pitam se zašto su ga zaključali u kavez. Hajde da ga pustimo. Shadow je oživio i pobjegao iz kaveza. Moramo ga hitno uloviti. Hajde, lovi ga. Lovite me! Он на голове вверх! Ljudi, Shadow je počeo razbijati naš studio. Moramo ga hitno uloviti. Kako ćemo to napraviti? Pa mi nemamo takvu brzinu kao on. Tako, imamo kutiju sa Sonicovim tenisicama, ali treba nam 15 zlatnih prstena. Hajnemo ih potražiti. Hajnemo. Tako, u kutiji smo već gledali. Tamo nema prstena. A pogledaj još jednom. Možda smo bili nepažljivi. Tak. Tu je kasica prasica. Ali što će nam ona? A što ako je unutar ove kasice neka poruka ili uputa kako uloviti Shadowa? Stavi je ovdje, a ja ću je razbiti. Ljudi, gledajte, pa to su oni prsteni. Prsteni su se razletjeli po cijelom studiju. Hajnemo ih skupiti. Ljudi, gledajte, prvi prsten. I evo još jednog na francuskom ključu. Odmah drugi. Tako, kod bačve je treći. Tako, evo još jednog. Tako, evo jednog prstena. A evo drugog. A evo i trećeg. Izgleda da smo sve skupili. Onda hajde da izbrojimo koliko imamo prstena. Tako, gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gledaj, ovdje je ležao još jedan. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fale nam 2 prstena. Gledaj, kod kaveza je još jedan. 14. Ali to je nažalost sve. Fali nam samo jedan prsten da otvorimo ovu kutiju i ulovimo Shadowa. Sad će nam raznijeti cijeli studio. Ljudi, možda smo nepažljivi, možda smo nešto propustili. Molim vas, napišite u komentarima ako vidite gdje se nalazi zadnji 15. prsten. A mi ćemo čitati vaše komentare. Tako, krenuli su komentari. Gledaj, prsten je točno ispred Sonicove kutije. Da, evo ga, 15.
Ljudi, uspjeli smo! Sonicove tenisice su kod nas! E pa sad, Shadow, sad ću te sigurno uloviti! Nećeš mi pobjeći! Nadam se da je moj broj. Pa, savršeno! Tako, i druga. Tako, sad predlažem da ih isprobamo. Čovječe, koja brzina! Shadow, meni sigurno nećeš pobjeći! E pa Shadow, vrijeme je za povratak u kavez! Tako! Ulovio sam ga, ljudi! Moramo ga hitno zaključat da ne bi još nešto uništio! Brže, stavljaj ga u kavez! Zapravo, ljudi, Shadow ispadne jako brz i jako spretan. Dobro je da su u mystery boxu bile ove tenisice. Usput ima tamo još nešto. Nešto jako ukusno. Gledaj kako primamljiv hot dog. Mislim da to nije hot dog, to je chili dog. To je Sonicova najdraža hrana. Čini mi se da je jako ukusan. Hajde da podijelimo. Ne, drži. Tak. Kako je ukusno. Sad je jasno zašto se zove chili dog, jer je chili ljuta papričica. Treba nam mlijeko. Sad sam u Sonicovim tenisicama. Idem ja brzo otrčati po mlijekom. Najdiži brzo otkrivaj. Ugasili smo ovu ljutinu. A je li se meni učinilo ili je u kutije bilo još nešto? Tak. Tu je poruka od Sonika. Ovdje piše: ne otvarajte tajni boks. To je opasno. Izgleda da nas Sonic želi na nešto upozoriti. Tako, ljudi, predlažem da vidimo koliko je lajkova ostalo na tajnoj kutiji. Do otvaranja tajnog mystery boxa ostalo je 10.000 lajkova. Mi se sigurno nećemo uplašiti ovog upozorenja od Sonika. I ako uspijete skupiti toliko lajkova do kraja videa, sigurno ćemo otvoriti ovaj mystery box i saznati što je unutra. A u međuvremenu predlažem da otvorimo Knucklesov mystery box. Na samom početku Knuckles je bio agresivan. Nadam se da se sad smirio. Ljudi, ovdje je nešto ogromno. Družio se mai nas spuneți, el doar că lăsați față rău, o vei sad po portu intrasnog. Mult mâjăitole de bo. Ljudi, ovdje je nešto ogromno. Ovdje je nešto ogromno. Uopće ne razumijem kako je stalo u ovako malu kutijicu. Na njoj je nacrtan Metal Sonic. Izgleda da ga Knuckles voli mlatiti. A hajde da ga i mi malo mlatimo. Tak. Uzalud ste to napravili. Tako, stop. Ljudi, ja prvi put vidim ovako nešto. Da vreća za udaranje može uzvratiti udarac. Da, hajde da je maknemo dalje i nećemo je dirati. Tako, hajmo vidjeti što još ima u ovom mystery boxu. Tako, o, sreća. Gledajte, ovo je jastuk prdalica. Čekaj, smrdjeće, hajde da ga samo stavimo sa strane. Pa dobro. O, Evgen, a što je ono tamo? Gdje? Pa eto tamo. Ustani malo, pogledaj pažljivo. Ne vidim. Nema ništa. Što je to sad bilo? U jastuku prdalici je bila opruga. Čekaj, jesi li mi to ti podmetnuo? Ja? Sigurno ne. Pa ja uopće ne znam kako se našla kod tebe. Ja sam je stavio evo ovdje. A ko ti ju je stavio na stolac? Ne znam. Još se i ovaj smije. Sad bih ga najradije mlatnuo. Evgen,
Imam ideju. Pogledaj što je u kutiji. Ljudi, gledajte, ovo su prave Knucklesove rukavice s istim takvim bodljama. A hajde da ih samo isprobamo. Hajdemo. Misliš li na isto što i ja? Čovječe, koji udarac? Kako moćne rukavice! Hajde da ih zadržimo! Na, drži. Prijem! Jesi li to ti sad rekao? Ne. Prijem, čuje li me se? Gledajte ljudi, ovdje je Knucklesov walkie-talkie. Knuckles bok, nismo tu. Tako, ljudi, upozoravam vas, tajni mystery box se ne smije otvarati. A zašto? Jednostavno ne smije, jel vam jasno? Ako ljudi uspijete skupiti lajkove do kraja ovog videa, svakako ćemo pogledati što je unutar tajnog mystery boxa. Nisam shvatio, ponovi što si to rekao, rekao sam ne... Ova kutija je inače prazna. Hajde da vidimo koliko je lajkova ostalo. Ljudi, gledajte, ostalo je 5000 lajkova do otvaranja tajne kutije. Ako to slučajno još niste učinili, stisnite like upravo sada. A mi ćemo otvoriti Talesov Mystery Box. Gledaj kakva kapa! Oduvijek sam sanjao o takvoj. Ima propeler. Sad ću je isprobat. Stoji li mi? Evgene, baš ti pristaje ta kapa. O, inače ljudi, gledajte, nekakav divovski ručni sat. Hajde da ga isprobam sad. A jesi li vidio, na satu je prikazan Tails, a on je inženjer. Vjerojatno je to neki jako pametan sat. Gledajte ljudi, ovdje je nekakav gumb. Ljudi, mislim da sam shvatio. Unutra se nalazi propeler, a evo i gumba. To je ručni ventilator. Kad vam je jako vruće, vi ga ovako uključite i to je to, postane vam svježe. Puhni u mene! Može! O, kako osvježava! Propeler se zavrtio! Odnosi me! Evgene, kamo si to odletio? Evgene, kako si? U redu sam. A gdje je kapa? Ljudi, jeste li vidjeli ovo? Kapa je probila strop i nekamo odletjela. Znao sam naravno da je Tails genijalan inženjer, ali ne baš ovoliko. Tako, hajde da vidimo što još ima u ovom mystery boxu. Tako, ljudi gledajte, ovo je Tailsov fotoaparat. Hajde da te fotografiram. Može! Tak, poziraj. 1, 2, 3. Baloni! Otkud oni? Ljudi, ovo čini se nije fotoaparat. Ovo je neki uređaj koji pušta balone od sapunice. Baloni od sapunice su se pretvorili u fotografiju. Gledajte kakva je. A zašto si me tako loše fotografirao? Pa to se najvjerojatnije dogodilo u onom trenutku kad su iz ovog fotoaparata poletjeli baloni, a ti si se počeo skrivati od njih. Takva je fotka ispala. Dobro, fotografiju ću zadržati za sebe, ali ovaj fotoaparat je kao da je stigao ravno iz budućnosti. Tako, dobro. Gledaj što još ima ovdje. Ljudi, gledajte, vidio sam ovo u filmovima o tajnim agentima. To je špijunski prisluškivač. A daj da ja nešto kažem. Može. Tako. Ne radi izgleda. Hajde još jednom. Ne radi. Tako. Gledajte ljudi, ovdje je bio još i nekakav pipirić. Kako aktivirati špijunski uređaj? Tako, gledajte, imamo u rukama prisluškivač. On ne radi. Dalje. Treba se pretplatiti na kanal. Vi postanete pretplatnik i špijunski prisluškivač počne raditi. Ja sam pretplaćen na kanal Mr. Drew. I ja isto. A možda neko od gledatelja nije pretplaćen. Ljudi, pretplatite se na kanal. Baš je zanimljivo saznati kako radi ova špijunska stvarčica. Pojavilo se napajanje. Hvala na pretplati, ljudi. Hajde. Ti si smrdljivac! Sam si smrdljivac. Radi!
Ljudi, dobio sam ideju. Ova kutija je prazna, ali hajde da vratimo preostale mystery boxove. Ljudi, hajde da sada pomoću ovog špijunskog uređaja prisluškujemo što se nalazi unutar tajnog mystery boxa. Čini mi se da će to biti jako zanimljivo. Tako. Nikada nećete otvoriti ovaj mystery box. Jeste li čuli ovo? Tamo unutra je očito nešto zlo i zanimljivo. Možda ga ipak nećemo otvarati. Pa ako ljudi uspiju skupiti 1000 lajkova do kraja ovog videa, onda ćemo 100% zaviriti. A za sada predlažem da otvorimo mystery box Amy Rose. Gledaj, ovdje je nekakva bočica s ružičastom sluzi. Na njoj piše formula rasta od Amy. A što s njom raditi? Slušaj, ovdje ima ovakva lizalica. Hajde da je probamo umočiti u taj napitak. Možda se nešto dogodi. Može. Tako, hajde da probamo. Mislim da je ovo dovoljno. Nevjerojatno! Samo pogledajte kolika je to ogromna lizalica veličine moje glave! Meni bi ovakva lizalica bila dovoljna za cijeli mjesec. Tako, dobro, poslije ćemo je probati. S tim napitkom treba biti oprezniji, da se ne bismo odjednom smanjili. Ljudi, gledajte, ovdje je nekakva stvar s glavom Amy. Možda je to neka igračka. O, inače, privjesak. Od Amy Sonicu. Vjerojatno je to neki poklon za Sonika. Tako, a što je to? Gledajte ljudi, ako se zabaci glava Amy, izlazi bombončić. Wow, hajde da probamo ove bombončiće, drži. Ja volim Amy. Ne, ja je volim. Ja volim Amy više. Ne, ja je volim više od više. Ona je moja! Ma ne, moja je. Što se dogodilo? Moja Amy, jako je volim. Evgene, što ti je? Ja volim Amy, a ti je nisi dostojan. Dođi k sebi! A što je to sad bilo? Ljudi, upravo smo imali prekid u pamćenju. Čini mi se da su krivi ovi bomboni. Najvjerojatnije je ovdje umiješan ljubavni napitak. Pa nije bez razloga Amy ove bombone htjela pokloniti Sonicu, ona je ipak zaljubljena u njega. Točno, Amy je to napravila namjerno kako bi se Sonic zaljubio u nju, a to nije u redu. Sklonite bombone što dalje. Tako, ljudi, u ovom mystery boxu vidim prijenosnu konzolu. Ovdje je prikazan teniski teren. Mislim da je to igra tenisa. Hajde da je probamo odigrati. Da! Tako, još jednom. To je to! Ide nam ljudi! To je to ljudi, pobjedio sam! Vidiš li ti to? Ljudi, je li to pehar posebno za mene? Pa da, ti si ipak pobjedio, da, i ja želim pehar. Promašaj! Nisam odbio. Izgubio sam. Čak se i natpis Game Over pojavio. Tako sam želio pehar. A zašto su me obasuli lopticama? Pa zato što si izgubio, vjerojatno zbog toga. Dobro, hajde da vidimo što još ima tamo. Ljudi, osim ovoga, u ovom mystery boxu sigurno nema više ničega. Dobro, hajde da prijeđemo na tajni. Možda su se tamo već skupili lajkovi. Ljudi, do otvaranja tajnog boksa ostalo nam je skupiti 100 lajkova. Gotovo, nisu stigli, nisu skupili. Ma čekaj ti, pogledaj ovo. Ljudi, vi ste naravno super, ali nedostaje još 10 lajkova. Ma čekaj ti. Nama i ljudima je jako zanimljivo saznati što se nalazi unutar tajnog mystery boxa. Ostalo je još samo 10 lajkova. Pogledaj, možda baš ti još uvijek nisi stisnuo like. Učini to upravo sada.
Ljudi, pa to je doktor Eggman! To je najgori Sonicov neprijatelj! Hajde da vidimo što je u njegovom Mystery Boxu! Tako, gledajte, ovdje se nalazi nekakav daljinski upravljač s prikazom tanjura i samog doktora Eggmana. Tako, hajde da provjerimo radi li. Radi! 5. Я уничтожу вас, любители ежей! Što da radimo? Gotovi smo! Rekao sam da ne treba otvarati ovaj Mystery Box! Ljudi, čini li se to meni ili s ovim daljinskim mogu upravljati Eggmanovom letjelicom? Hajde da to provjerimo. Na primjer, usmjerimo je negdje u stranu. Upalilo je, ljudi! A hajde da je usmjerimo u strop ili čak u svemir. Spreman. 1, 2, 3. Ljudi, upalilo je, ali vjerojatno neće dugo trajati. Zato molim vas, pogledajte ovaj video koji se pojavio na vašim ekranima. Jako je zanimljiv, a mi bježimo da se spasimo. Hajde, 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 hajde!